Odofo mema wache baby awo biara ebia na woni Ghana memo ha ana baby awo na de asa memo adwo e ma akwaba e de ba Adom TV jumedi ato ne din Nkuranhyensem so edi am yeso ene ni tekotego muyiri sha ho ye ma kire se suban bi wo ho ne ye bi wo ho a ene si ye edi akwan baako you always assume the worst abribia no bibi ni a me ye me ye nko me ko kan be say very often you pass judgments about yourself and about others abana se ko bibi no ka shempo si ade a me ko na anye ye be sere me na anye yi a meni begu ase me ko na anye yi a ade na si kwan sa obepesua hunu ene suban betimi da ayo a ebeye asise wo de ehu na aka wo na anu bi kura de abrante bi oso opeyere o sha baba na baba no so muna nanim se na baba na nya se wo muna na nanim tie oso mi ko kasa be penu yo beye me ampani ampa wanti me anka ngira baba no baba no ko dem kaka na abrante bi frɛ no na abrante na di komo so se ga onim se de afri wonsa ekɔ se bibi ba wadwen pono so na ade papa nko ano don't think the easy way out of anything you want to do. Stop and think hard about what you can do to make it work. Ade bi anyiwa emre awasase so. Ade bi anyiwa emre ede manipa. Na momunya suahunu nya kudro ni subampa obeyo. Hwe, if you think things can get cheap for you to do, nothing can be cheap. Cheap things can cost you. Adebe afubia no obenya mane enti ko bibia emmohu memmo sobo memmo ne se dabi nyakudro na pesuahunu na kase adewi metimi ayo na ayeye. Most people are stuck in their past because of a past experience. Ebi akoye bi na anya yiye enti eba yo say we enesu biom ukoya anya yiye no usua bibi firimu uko anya yiye no ahifa na osinto efire baaye uko anya yiye no de na anko yiye fa yasuahunu na sanfa ye biom. Most of us have a negative mindset. We think the worst will happen to us if we try. Bebre na bibia me kosom me de me frantomago me de ekoda me 90 na che sansem na aka kire ho ena wabrabo aka de aka onua nia obi atimi ayo no uso betimi aye baby obi afura koduro no uso betimi afura kodu nia obi ayo no kra oba ya broso na emum ebehia se won kansem a ya baguro o wadwen proso so benya koduro na wapesua hunu ene nyansa na wakanya ho na wakase nia obi ayo no metimi aboatra me de mentra ho ma obi nko emfa me nkodi mesuso metimi aye bi na often your own words, your own ideas and intentions become bad habits that block your progress. Think right, think positive, act right. Think about what you can do to make your life better and to make the life of others better. Think about what you can do to add value to you. Think about enhancing knowledge and increasing your understanding of things, and do what you can do in the best way you can. Se obetimi aye bibi pe adisuade egu proso na pentriase efa de awosua no efa ne nyansa na efe ode ekoto na bompaye na fansa so bibim na ye attempt mpo na ye mpo na yi a wona wo ya na anye yi a na wasua de afrimu akoso aye men kada se me koye enye yi me ko kan emfa yi se wa ko kan wonim se woni suban ya de kan te pesuban ya de kan na pesuban ya de yo penyansan ya de kan na penyansan ya de yo na wo somu a ebeyi onyame kan ho aha ena meja meda sound osmosis ena camera ima ena empo CR
ɛna me production Randolph Priscilla ɛna Ejawabek ase wo a wonya amre me no onyame enhyiraw aha na meja wo na menya fide ni mfiri ha badwam adwumade no bɛkɔ so enti no me do onyame ejaw makraw